Okay, it's nostalgic. Ini lama dah saya tak datang sini. Ada press conference dekat 1000 tahun dah tak datang sini ni dapat. Terima kasih lah for reminding me about my past. Apa ada soalan nak tanya? What's your birthday wish today? My birthday wish. Well, my birthday wish is very big. It's not achievable during my lifetime. It is to see a Malaysia where people think they are Malaysians and not linked to anywhere else. Following the spread of the TDSMI policy, will you start to openly criticize the Najib government? Well, I speak what I think. I'm not criticizing anything. I'm criticizing something that will affect the future of our children. Tuan, dalam blog Tuan sendiri cakap Tuan bagi voting untuk siapa yang setuju. So sehingga pada tadi more than 70% membantah penolakan pengawasan yang tepat. Adakah Tuan blog juga Tuan mahukan supaya pendapat itu disuarakan kepada kerajaan? Ya, saya cuba untuk menilai pendapat orang ramai, terutama ibu bapa yang visit saya punya blog lah. Jadi di antara 26 ribu yang telah respon, 80% tidak bersetuju dengan mengajar sains dan math dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tuan, adakah sudah terangkan bahawa pendukung-pendukung PPS yang dalam bahasa Inggeris ini perlu menyatakan keterangan mereka terhadap perubahan dasar? Ya, saya buat blog poll ni supaya kita dapat tahu apa sebenarnya pendapat orang ramai. Dan sudah tentu setelah saya dapat resultnya, saya akan kalau saya tak dapat kemukakan dalam cara lain, sekurang-kurangnya dalam blog saya akan sampaikan kepada, kalaulah kerjaan ada yang baca saya punya blog. How would you rate Datuk Najib's first 100 days performance? Again, you ask the same thing. Well, I'm sorry to say this, but more negatives than positive. I saw somebody had made an assessment. Almost nothing is positive. I got this printout of this from the internet. No freedom of the press, no information. OSA is still there, ISA is still there. Everything is wrong. But that's not my opinion lah. You see. Can you elaborate on the negatives which you say are more than the positives, apart from the bridge and universal? There are a number of things. I said just now about the bridge. The third bridge appears to be suggested without any proper study. If you do that, I'm afraid you will not solve the problem of traffic in Johor Bahru. At the same time, you might create a problem for ships going to Pasir Gudang and things like that, and also certain appointments. The fact that people who are actually found to be corrupt by the party are still holding office in the government. And there were a lot of others. Yeah. Tadi Tuan cakap pernikahan Datuk Sri Najib ada negatif lebih kepada positif. Dari positif dengan Tuan lihat yang boleh dikembangkan dalam. Ada juga dia berjumpa dengan orang lebih ramai. Yang keduanya dia tak tidur. Jadi ini semua positif. Okay.